Sengera Rojava, sengera parastina mirovahiye ye. Sengera parastina jina azad e. Bernameya Sengera Rojava. Bernameya Sengera Rojava. دما خوشبه گهدارن برنامه سنگر روجاوا جرک دیتر و خلک کینو عمل پیش بریوانه ده خلک خیا و هفته دجی ده دربار رولو پیشنگی کوی پجنها لبندا و تشنه و قرخ و زخرده مشاندن به یک جه فرماندارن یا پیجه سما ساریا را امنی قاش بکن هون بخیراتن هبال صحابی اسپاس ام دخوازن که هون بگشتی گیرنگی یا رولا یا پیجه ده شورش روجاوا ده هر ها قهرمانی کنها ل چپرن شرده ده مشاندن ام دخوازن دوا گهدار بکن هر وها نرینه و دوی مجارده چی ام دخوازن ناس بکن تایبت پیواجی و کوامتی دا جیان دکن پیواجی کی دیروکی و بواتایه دوی پیواجی دا جیان کرن بگمان امواگه یه پجه جی خود به پیواجی دا دگرن واتایه که خود پر گرینگ هیا یعنی شیروه کرنا و پیواجی تحلیل کرنا و پیواجی داوراندن کرنا و پیواجی بگمان اول سر ملی مدمینه و سالین دریجن جی شرکی به هم پاتی مشاندن یعنی پیواجی که وسایه که هر کسی بدخوینه میدان حقیقت که راست اخلاقی و پولیتیک وکی کره برتی جی دو بیجم ام دشر جهان یه سیمین ده جیان دکن و اوه اف پیواجو و به پیواجو فیناله بگمان اف راستیه که پیواجوی که فیناله دانم کی فینال به دست بخینه و او راستیه هی در بکوه لی از ویجی بیجم سالین دریجن که ام تکوشینه که به هم پاددن مشاندن شرکی به هم پاددن مشاندن و تکوشینا ما شری ما نه تکوشین و شرکی جریزه تکوشینه که داگرتی بواتای خواهی راستی دیروکیه و دیتنا ویناجی ده جهانی دا جی ام پی دبینن دیتنک هیا و هر کس ببینا باور دکه ام جی وکه حرکت ببی باور دکن لسر بی باوریه ام شر دکن و تکوشین خود دن مشاندن بگومن تکوشینه کی جریزه نینه تکوشینه کی یه ناسنامه تکوشینه کی یه وین و مسوگر کرنا هبونامه و هر کس وینا دزانه بگومان به تایبت جی وکه جن اسخوازن بیجم یعنی هر حرکتی که دماکو بنگهی که خواهی ایدولوژیک فلسفیک نبه دیروکه که خواه نبه او بگومان او حرکت و تجاری بسر نکوه اجبر کو بنگهک لازمه ملهمبر گلک فصائلان گلک هیزان دولت حتی الهمبر دولت ما شر کرد و سالان شر ما بردام کرد بنگهک هبو یعنی نها اگر کو فکر که میا بیردوزیک نبا راستی که میا جواکی دیروکی نبا و ما لسر اساس مافو هبونین خواه بطایبت اف زمان دبا چاند دبا دیروک دبا ناسنامه دبا هگر که ما شرکی دبا چرچه دانه دبا مشاندن و شری ما جی پرزیده بیوات هب با یعنی لی بله ام شرکی روژه ای رو بوات ددن مشاندن شرکی که امتی ده حقن یعنی راستی هی و حقی مرد ده نشاندن ام جیل سر و حقیقتی شر دکن و تکوشین خود دن مشاندن یعنی دیگلک ظروف و شرط و مرجین ای زحمت را ام در باس بون حتی که ما بینگه هکی راست دا آوا کرن او جی بگومان بسای فکر ریبر آبو بو که کد فدکارتیه که پر مزن هاتن مشاندن و بتایبت جی لبرانبری جن هبونا جن آوا کرنا جن ایرادا جن باوریا جن ناستما جن دیروکا جن سروکاتی او راستی خاص به ما بده نشاندن و تکوشینا ریبرتی لسروی اساسی بو و مجی خود ویده دید
yani وەکشن سخوازم بیجم که مجی خود وی دادیت و ام بوی مزن بون بوی جی ما راستین هی دیتن بوی جی ما شر کر بوی جی ما خناس کر و از یه جنین که بشتاری وی پارتی بون تو که جمجی یعنی تردد کی جیان نکر جبر کو یکو ایرادا من درد خیلی یک جیجی اف حرکته یعنی حرکتا ما حرکتا ما بوسیدم که ام بکاربن به همو ایرادا خواه هیزا خواه ifade بکن جهانی را خواه بدن ifade کرن و روژا ایرو نابو دنگی ما تنی وک نابو دنگی ما نه راستی این که لأرض الواقع هات نشاندن او راستی بیناج هر کسی را جهانی را دانشاندن او راستیه که از خوازم بیجم یعنی بگو من از وقت فرمانداره که دورده جی خود گرم او راستیه که نه شرکی که ایرو العرض الواقعاتی مشاندن از خوازم بیجم که بنگه یعنی زیروه هری جوره یا کتی مشاندن او بنگه خواه ج 13 سالین یه شورش روز آوا بنگه خواه شوی دیگره سالین دریج ما شر کرن الهمبر فصایلا شر کر لهمبر چتا شر کر لهمبر داعشی شر کر لهمبر دولتی ما شر کر لهمبر گلک دولتان یا جی فصایلان شر کرن چی بود و ایرو تجاری کو ام به گوتنا کوشته ام نکارن شر بکن یا جی امه بن کبن تجاری فکره کی بفرنگی نکسری ما هرتم چه بوج بو از تشتی اساسی چه بو امه شر بکن امه سرکفتنی دست بخن و امه برخودانی خواه برخودانی این که بسالان هاتن مشاندن شخصی گلک حوالانداجی جی که مرو ببیر بینه و دها وطای و جیده بی و دها جیه خواه بگره یعنی اوه کی بفرنگی بو 13 سالان شورش روژاوا به سانجین پر مزن را روبروهات به ایرشین پر مزن را روبروهات یکینه این پاراستنا جن یه پجه از دکارم بیجم که ناسنما خواه هبونا خواه ایرادا خواه باوریا خواه جوه شورشی گرد و گلک میناکن بفرنگی هنه که وطای خواه یکم رو بینه سر زمان اف بگومان نه جاره یکیه و نه جاره دودیه و نه جاره دویه بیجی شرکی دم دریجه ایرشین کتین چکرن لهمبر مافین انسانیت لهمبر مافین کو هبونا خواه گرکه دا آخوا خدا ولات خدا ببخاریزه ایرشه که بفرنگی تی چکرن ام نه حقسز یعنی برسفدایی نامه یل برانبری و ایرشنا شرکرن نامه و برخودانی نامه و تکوشی نامه ام نه حقسزن چما جبر که ام جی نتوه که پیوست ام خودی دیرو که ناسنامه ایرو هر کس دخوازه و ناسنامه پاشچاو بکه و هبونه پاشچاو بکه لیبله ام جی دیده اصرارن که امه بناب سر بخینن و امه هبونه خواه مسوگر بکن و تواهی جهان را بدن نشاندان که امکینه اف جبومه و ببه اساسه که تجاری ام پاشچاو نکن اگر که گوتن یعنی دجی ده به ام بیجن که ایرو شر متنی شرکی بچکه اما تو انجامه که جوی پیواجوی در نخند جوی شری که 13 سالان یا 15 سالان یا شورش روژاوا هاتی مشاندن اما تا انجامه که در نخند یعنی پرسکریگین میه بچک شرکرن تونه یه برخودانیه تونه لیبله او چکا تا جبو چه دستی تدایه وکه جنکی تو چما تا اف چک هندایه چما تا بوی چکی شردکی ام گرک واتای وی بزانبن جبر کو اف چکا ایرو دستی مده هبونا مد پاریزی اف چکا دستی مده آخوالاتی مد د پاریزی و ام بهیز آخو باورن بسالانه ام پاراستنا وی آخی دکن بسالانه ام پاراستنا وی والاتی دکن بگو من اف ارکامه و بتای بجی رول یه پجی دوی شورشی ده
rolekî pir mezin kir ser milê xwe û pêşengtiyekî di asta herî jûrê de kir, ne qadên şer de xwe paş da da, ne di qadên jiyanê de xwe paş da da, ne di qadê tekoşîna îdeolojîk de xwe paş da da. û bêguman em li bendê pêvajiyekî bi vê rengî bûn jî, amadekariyên me jî li gor vê bûn. û hem warê ruh de, hem warê psikolojîk de, hem warê hêz de, hem warê îradî û bawerî de, em li benda pêvajiyekî bi vê rengî bûn. Ji ber ku dijminê ku li qarşî me şer dike, vê hebûna me nabîne, vê îrada me nabîne, vê ew nasnama ku em pê şer dikin nabîne vêna. Tenê çi ye? Berjewendî ye. Berjewendiyên xwe yên dewletî diparêze û em weke hebûna me li ser rûyê dunyayê ji bo dewletan zerar e. û ji bo ku me ji ortê rakin, ev çi wek fîzîk dibe, ev çi wek fikir dibe, ev çi weke çand dibe, ev çi weke ziman dibe, dixwazî me ji holê rakê, em jî mafdarin ku li beramberî vêna şerekî pir mezin bidin meşandin. Ev rastiyek e, herkes gerek vê rastiyê bibîne bêguman. Îro jî şerê ku aniha bi taybet di sedê Tişrîn de di Qereqûzexê tê meşandin, şerekî bêhempa ye, şerekî dawî yê ku em hebûna xwe tê de misûger bikin, ew şer e. û bêguman me ev dît. Berxwedaniya ku aniha li sedê Tişrîn tê meşandin, yek bi pêşengtiya jin tê meşandin. Berxwedaniya ku li Qereqûzexê tê meşandin, dîsa bi pêşengtiya jin tê meşandin. Di hemû qadan de jin tê de ciyê xwe digire û rolê xwe dileyîze û bê tereddûd şerekî hem çekdarî dî tê meşandin, şerekî jiyanî dî tê meşandin. Ev rastî ez wek jineke yê vê hereketê li ber çavê xwe dibînim. Yani ez di nav da me ku ez dibînim. Yani bi taybet jî dibe gelek heval meselan wek tecrübe pir zêde nel pêş bin di asta çekda falan. Lê belê dema ku ew kîn, ew hîrsa intiqamê bi armanc ve kilîtkirin hebe, bi fikir û îdeolojiya rêber apo ve kilîtkirin hebe, ew tereddûdê jiyan nake û wê şer bike û şer dike jî. Min ev rihên ve heval nadîtin. Yani di şer dene jî coşa hevalan, moralê hevalan û bê tereddûd şerkirin, min ev hemû bi çavên xwe dîtin, me pêre jiyan kir min dîtin. û ez bi vê bawerim ku hereketa me wê bi moral, manewiyet, coş, bawerî wê bi vêna bi ser bikeve. û gelek caran jî em bi ser ketine û em ê bi ser bikevin ji ber ku ev e şiarê me yekemîniyê serkeftinekî biwate. Ev şiar li pêşiya me ye. Heger ku îro cîhan bi şiara jin, jiyan, azadî radibe serpiyan û li hember hemû zihniyeta desthilatdar ya 5000 sal ku perçiqandiye li hember wêne radibe, bêguman bi saya fikrê rêber apo û tekoşîna me yê ku îro li Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Sûriyê tê meşandin, bêguman ew e yani. Ev ne tiştekî xeyalî ye, ne tiştekî ku em weke nazarî bînin ser zimanê jî. Ez wek hevalekî jin min ciyê xwe di Qereqûzexê de girt. Hevalên ku li cem min şer kirin, min ruhê wan jî dît, min moralê wan jî dît. û ez dixwazim vêna gelek mînakê vêna jî bidim û heta bi taybet kesayeta ku îro di qadên şer de şer dike, tekoşîn dike, kesayetên ji rêzê nînin. Kesayetên rastiya dîrokî ya weke jin didê nîşandan. Bi taybet jî hevalên jin di vî şerî de rastî jî yê xwe ne yani. Yê xwe ne. Bi cewherê xwe şer dike,
bi fikrê xwe şer dike, bi îrada xwe şer dike û bi baweriya xwe şer dike wek jinekî. Yani bi nasnama jin bivana. Yani bi dibêjiya ziraviya heye estetîka jin, cewherê te çi ye, fikrê te çi ye, dîtinê te çi ye, tevlîbûna te çi ye, bi wê tevlî şer dibe. û ev jî bêguman min ev rastî dît. Şerekî pir dijwar tê meşandin, lê her ku hevalê jin şer dikin, rastî xweşik dibin. Rêbertî dibêje ya dibe şer dikî xweşik dibî, xweşik dibî tê hezkirin. Mesela min ev di rûyê hevalê jin de dîtin. Rastî min dît. Min ew hest dît. Mesela min gelek heval dîtin, destê xwe sîngê xwe xistin, gotin em ê biçin çalakiya bikin. و em ê biçin ser de çavê dijî min derxin. Heta got ez ê biçim ser cenazê wana. Kî intiqamê xwe yê hezarê salan, intiqamê xwe yê 5000 sal, intiqamê bi hezaran jinê ku êş kişandine ez intiqamê wê nerakim. Min ev hevalê nûsa jî dîtin yê ku bi vî rengî, bi vê hirsê, bi vê intiqamê çûn ser dijî min de û rastî jî bi ser xistin yani. û mînakê herî nêzik jî ez vê bêjim. Mesela mînakê herî nêzik wek kesayetê heval jînda ez bînim ziman ji ber ku heval jînda li cem me bû û salên dirêj bû naskirinên me jî bi heval re çêbûn. Rastî jî rolê ku hevala jînda lêst di wî şerî de wê her kes teşwîqê şerkirinê kir. Ji ber ku bi moralekî wisa çû serdekî bê tirs, bê tereddûd çû di wî şerî de şehîd ket heval jînda. Yani kesayetên bi vî rengî tu nikarî tarîfekî rast ya jî tarîfekî ku rastî heqê wê bide mirov nikarî bîne yani. Bi hezkirina xwe ya hevaltiyê, bi rêzdayîna xwe ya hevaltiyê. Ev hemû di ber çav bû yani min dît wêna. û yê herî zêde jî dibe sedemê ku mirov bi bawerî şer bike jî yek jê jî bêguman hevaltiye yani. Hevaltiya rast dibe sedemê ku tu sînûran li pêş xwe nas nekî. û salên dirêj jî yê jî wek hevalên jin rolê xwe lêstin, di çeperan de şer kirin, ciyê xwe girtin, di qadên siyasî de ciyê xwe girtin, di qadên bîrdûzî de ciyê xwe girtin, di qadên şer de ciyê xwe girtin, di qadên civakî de ciyê xwe girtin, gelek qadan de ciyê xwe girtin. û ew xastek û hezkirina karkirin, encamgirtin û gihandina serkeftinê bêguman pir zêde bû. Heval jînda jî kesayetekî bi vî rengî bû û bê tereddûd rastî jî şer kir. Dema ku hevala jînda destê xwe li sîngê xwe de got ez ê herim pêş û ez gereke intiqama xwe intiqame bi jinan bigirim, intiqamê hezarên jinan bigirim, her kes teşwîq kir. Mesela gelek heval derdor wê bûn, gelek hevalên wisa ew jî hebûn wek mînakê hevalên ku şehîd dane, ez dixwazim ê ku pêra şehîd dane, ez dixwazim bînim ziman. Mesela wek heval Egîd Serêkaniyê, heval Dîlan, heval Wetan, heval Xerîb, ev hevalên ku li wir bi berxwedaniyekî bêhempa şer kirin û şehîd ketin, navê wan dixwazim bîr bînim û ez wek kesayet bejna xwe li ber wan dibînim û min wan re jiyan kir, min dît ku kesayetên ku pêşerûjê dikarî bûn gelek rolan jî bilêzin. Hevalên ciwan bûn, hevalên ji pêşketinê re vekirî bûn, hevalên ku bê tereddûd şer dikirin, hevalên bi vî rengî bûn. Hele ji bo heval jînda bi taybet adayê fermandariya pêşerûjê bû. Ez karim vê bêjim yani. Dikarî bû hîn pêştetir pêşerûjê de rolên pir mezin jî bigire ser milê xwe, dikarî bû rolên pir mezin jî bilêze. Taybet de asla fermandartiya jin de. Niha pêwîstî me ji xwe ev e. Yani em wek fermandarekî jin bi îrada xwe, bi hêza xwe ki em tevlî vê tegoşînê bibin, pêwîstî me bi wê heye. Ji ber ku her tim navê ku tu nikarî bikî.
لما هاتی دین لیبری حرکت ما یا پارتی حرکت ما اف جمره دانیشاندن که ام دکارن ده همو قدان ده جی خوب بکر ام دکارن ببین فرماندارین پر خورد هوا جیندا adای فرماندارتی بو هوا رونهی عفرین adای فرماندارتی بو هوا دیلان پیش روزی دکاری بو گلک رول بلیزه هوا اندوی اصلی دا بون و رحیوان رحی کی یه پاک یکو بکار بین گلک کاران جوی حرکتی را بکن جوی پارتی را بکن هبو جبو یجی یعنی بیرانین نوان دبکو جبو مب ایش بیجی کج من نخوازی کو بطایبت هنه دما کو هوالتی خورد به هر تیم هم دخوازم کنم به هفته جیان بکنم جرد دور نکردم هجی بیشی یا هر تیم به هفته هوالتی کی خورد بدن مشاندن دخوازی هر کسی جد به اصلی داده به و نکودش من بهیزه من افدیت مثلا هوالین کو من ناوی واندان و گلک هوالین دیتری کو چون شرکر میشه وکی کو سانکی دجمن بهیز بو لهم بروان شرکرن نو سبو مبچاوی خودیتن دجمن نبهیزه دجمن جمد ترسه جي إرادة مد ترسه جي هزا مد ترسه بطيبه جي دما كو جنك لبرانبري دجمن شربكي راستي جي دجمن ترسه اف راستي من ديتيه يعني برچاوي خو من ديتيه و هوال جندا مثلا دما كو دجمن إيرشكر و سر دهات هوال جندا گو إيرو روجا مايا و قد ام نهيلن كو دجمن يك غاوي باوي جي عرضی ما پیش تواری و به وی رحی شرکر به وی رحی جی هوان جندا شهید کت بگو من افجبو ما ایشک بو یعنی وندا کرنا هوالک به وی رنگی و گلک هوال میناک وک و هوال نهنه وندا کرنا وانا جبو ما ایشکی پر مزن بو پر زحمت بوجی لیباله افجبو ما وی نبی خمگینی وی جبو ما نبی کو ام شینی بکشینن جبو ما یه ببی چن جبو ما یه ببی کو ام بکار بن زیده تر شری خو بکن تکوشینی خو خورد بکن و خناس بکن و ببین شوبداری و هوانه اف جبو ما اساسی یعنی به هزاران شهیدن به ویرنگی مدان اف شورش لسر خوینا و شهیدنا مزن بو سالین دریج مجیان کرن و ایرو جهان بحثا و شورشی دیگه به تایبه جی آستا پیشنگتی جنده یاد و شورشی ده اول مینا که یه جهانی داده نشاندن و اول جی ام پاش جاو نکن بگومان اجی وکه جنه که دوی پیواجوی دا جی خاگرتن دوی پیواجوی دا شرکرن دوی پیواجوی دا تکوشینه که به هم پادانا مشاندن و جبو من به اساسه که و ام جل سر بی اساسی دخوازن که جوی پیواجوی را ببین برسف و اساس و شعار ما بکو ام فیزیکی آزاد کردن ریبر آپو و او یکمین تشت وک آرمانج لپیشیامه وک جن و امی دجمنی هیه کل برانبری ما دجمنی که هو و شرده که ایرشت که امی تک ببن و امی شورش شاخوا به همو آوهی بردوان بکن و اف و بجن چیب و ببی قادا جن بون الخاندنا و اما گلک سپاس دکن سپاس بله گهدارن و به ویاوی هم گشتن داوی خلک خواب بمینند خیر و خوشیده